6.1.2024. godine. Pa da nešto uradim. Ako uspijemo. A, dešava se. Ko svih normalnih ljudi. Samo eto ja nisam normalan. Po nečim shvatanju. Uspjeli? To, matori! 4 glave, 400 kg. Malo svetni matori. Tu ovo sad petica je na kraju. To je to. Znači 400 kg smo uspjeli. Šta, mislim ne šta da vam objašnjavam. Ovo je bludnica. Znači, ako ste spremni da dobijete moždani udar, srčani udar, šali se matori stane. Ovo je za snagu, za veliko učenje hormona rasta. I pazite jednu stvar, samo objasnim, neću dugo pričati. Praznice su, atmosfere još, ne još nego, tek sad ovdje. Pustite likove koji dođu pa kao desi naš, kao da se jača rukom nešto kao. Daj, brate, to su seljakoše žive. Pustite te pacidike, to su ljudi koji su pacidici, koji nikad ništa nisu radili u životu, nego ono kao, ajde se krvom, znaš koliko me zabole, brate, za krbanje, razumeš? Šta ću ja da se krvam, kao skrbo sam majmuna kao što tamo nešto glumi na 4 glave. Dođi glumi na 400, brate, evo, slobodno matori. Šali se. To je jedan vid
likova koji ne znaju šta i kako razumeš, nego kao nešto da se okaže. Ja se nikom ne dokazujem. Ja radim snagu. Ja sam u ovom sportu, sad ću reći, otprilike od 11. godine. Znači, to je 41 godina. Pravo da vam kažem, tako, 42, 3, tako. To su treninzi. Svaki dan dizanje tegova posle osnovne škole. Radio sam sa metlom. Ja i moji ortaci, svi koji smo bili, smo i gledali sad. Ko će raditi snagu? Snagu ćeš dobiti posle, druže. Posle smo radili šung izbačaj na 2 glave, na 200 kg, na primjer. Sad negdje 16-17 godina. I to je nešto, pazite, držite se, budite jaki, stavljajte klocne morate stavljati. Čuvajte se, pazite se spotera. Pazite, ne govorim da se pazite spotera, ali ste vidjeli u onoj sceni kad je onaj dečko Olimpija poginuo. Lakša kategorija, radio je čučanj, čovjek drži ovako ruku. Čekaj, šta ti radiš? Držiš, ne razumijem. Uvatiš ga, možeš da ga uvatiš i ovako ispod, znači ispod pazuha ga uvatiš tu. I ako on ide dole, ideš i ti s njim dole. I ideš gore. I vraćate teg nazad. Prilazite tegu i to je to. Ili uvatiš ovako, kao za mrtvak. Znači on ide dole, ti ideš gore. Znači s njim, znači on ako ide dole, ide s njim dole, ako ide gore, ideš gore. Pratiš ga. Može slučajno da se desi grč neki da propade dole. Znači ništa. Voli vas vaš mator i kaciga, znači uradili smo 400 kila. 400 kila sa odskokom. To je širi hvat. Nema tu šta. Ne bi nešto ni moglo. Te su klosne tu, tako da drže ovu šiku, nikakav problem nije. Ova šika je baždana dosta. Može da izdrži dosta kila. Ova ruskinja je plava, naravno, kao i ona velika, debela, od 80 kila. Ova ima, ne znam, nije bitno sad. Ima 25 kila, tako otprilike. Nije važno. Volim vas sve puno. Čuvajte se, budite dobri, izbjegavajte ljude koji se napiju, posebno sad kad su praznična slave to, da neko svako nešto nosi, neko nosi nož, to su alkosi, paćenici i to. Znači, provedite to svoje sa svojom devojkom, sa svojom porodicom, sa svojim najbližima kako ih imate. Ja ih nemam, imam samo moju porodicu, znači moji su umrli. Svi, znači Čale i Keva su otišli. Eto, imam ćerku, sina i to je to. Znači, budite mi dobri, pozdravljeni i sve najbolje. Volim vas sve od srca, Serbian Strongman Ivan Kaciga.